أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه وعن أنس Wa an Anas radhiyallahu anhu lan saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi qissatil Arnabi ing dalem kisah utawa ceritane terwelu. Gal dawuh sapa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Fadzabaha mongko nyembelih sapa fadzabaha mongko nyembelih sapa Abu Thalhah ha ing Arnab. Faba'atha mongko nuli ngirim sapa Abu Thalhah ha ing Arnab ngirim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fagabila mongko nerami sapa Kanjeng Nabi ing napa niku warik biwarikihan lah. Faba'atha mongko ngutus mongko ngirim sapa Abu Thalhah biwarikiha kelawan sampili Arnab. Biwarikiha kelawan sampili Arnab ngirim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fagabila mongko nerimo sapa Kanjeng Nabi hu ing warikiha. Muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih. Dari Sayyidina Anas bin Malik, riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik mana bilang ke hadis nika qala anfajna arnaban. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik nika moning kitab saya baca nika langsung fi qissatil Arnab dalam ceritana terwelu lanceng hadis. Menabi tek kurang lebihna anfajna disibukaken kita Arnaban ing terwelu. Satu saat kami pernah disibukkan menangkap kelinci bimarri dhahran di lembah Marri Dhahran, satu lembah satu tempat sebanyak terwelu nahnya mana Marri Dhahran. Fasa'a al-qaum, fasa'a maka berjalan al-qaum siapa? Kaum. Banyak orang berusaha menangkap. Fala fasa'al qaumu falaghabu fa'adraktuha falaghabu mongko mereka merasa keletihan di dalam menangkap kelinci tersebut. Fa'adraktu kemudian aku berhasil menangkapnya ha Arnab. Fa'akhadtu maka aku mengambilnya ha Arnab. Fa'ataitu maka aku membawanya biha dengan Arnab. Abu Thalhah membawa kepada sahabat Abu Thalhah. Fadzabahaha kemudian Sayyidina Abu Thalhah menyembelihnya. Wa ba'atha biha ila Rasulillah kemudian menyembelihnya kemudian dikirim daging paha depan sampil paha depan dikirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwarikiha au fakhdhiha syakkun minar rawi beda lafad biwarikiha otabe fakhdhiha. Faqabilah maka Nabi menerima kiriman dari Sayyidina Abu Thalhah. Wa akala kultu maka berkata aku, kata Sayyidina Anas bin Malik, karena Sayyidina Anas bin Malik ini kekhaddama beliau. Fakultu setelah Nabi SAW menerima sampil depan daripada Arnab sehingga mereka payah letih karena keset terwelu nikah. Fa akhadtuha maka aku berhasil menangkap kelinci tadi itu. Faji'tu biha ila Abi Thalhah dan aku membawanya kepada sahabat Abi Thalhah. Fa ba'atha biwarikiha kemudian Sayyidina Abu Thalhah
menyembelihnya dan mengirim sampil depannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabilaha, maka Nabi menerimanya. Dalam riwayat nikah faqultu, maka aku faqabiltu, faqultu, maka qultu, aku berkata, wa akala minhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan atau mengkonsumsi dari daging kelinci. Nika hadis nerangaki tentang napanya mana halal lah ada daging kelinci, napa terwelu. Secara ijma cuma beda sebagian memakruhkan. Wal ijma waqi'un ala hilli akliha. Secara ijma para ulama, kesepakatan para ulama, waqi'un telah menetapkan ala hilli akliha, mereka menghalalkan memakan daging kelinci terwelu, kecuali Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, wa Ikrimah, wa bani Abi Layla. Cuma sahabat telok nikah qalu yukrahu akluha, memakruhkan memakan, hukumnya memakan terwelu hukumnya makruh. Cuma menurut Sayyidina Abdullah ibn Umar, Sayyidina Ikrimah, Sayyidina ibni Abi Layla, kalau sahabat nikah sih memakruhkan memakan daging kelinci. Kenapa? Sebab Sayyidina Abdullah bin Umar pernah juga kejadian ibni Umar annaha ji'a biha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Nabi pernah didatangi, dikirimi yaitu arnab tersebut. Falam yakulha, Nabi tak poron tak kesokan ada walam yanha anha, dan Nabi tidak melarang. Kanjeng Nabi neremah, cuma tak ada kanjeng Nabi can Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka berarti kanjeng Nabi tak kesokan, keng tak ngaramaki kanjeng Nabi, bukti naik teremah. Keng tak ada kanjeng Nabi, berarti kanjeng Nabi tak kesokan. Apa saya tak kesokan kanjeng Nabi makruh walaupun naik teremah. Ini pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Tapi ijma para ulama sepakat ala hilli akliha, hukumah halal, hukumah ada dagingan apa terwelu, kecuali telah sahabat Abdullah bin Umar, Ikrimah, ibnu Abi Layla, telah sahabat nikah memakruhkan karena dasar hadis beliau ketengal secara langsung Nabi neremah keng tak purun ada kanjeng Nabi. Nah banyak dari sahabat, saya riwayat dari Imam Baihaqi mithlu dzalik, pada bareng riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar annahu amara bi akliha, kanjeng Nabi memerintahkan untuk memakan arnab, walam yakul minha, tapi kanjeng Nabi tibi tak poron kesokan ada dagingnya terwelu, tapi kanjeng Nabi nyuruh ayo kakan ayo deer halal. Walam yakul minha, keng sayang kanjeng Nabi tak ada dari dagingnya terwelu. Maka dari hadis kedua-duanya nikah kanjeng Nabi nyoro tapi tak ada riwayat dari Imam Baihaqi, berarti hukumnya apa makruh tapi halal. Nah tapi halal hukumnya. Dalam kitab Hayatul Hayawan, yahillu aklul arnab indal ulama kafatan, halal hukumah menurut mayoritas ulama meliputi madhab 4, madhahibul arba'ah, halal hukumah mengkonsumsi daging kelinci adalah hal yang diperbolehkan kafatan seluruh para ulama, illa ma hukiya an Abdullah bin Umar wa bin al-As wa bin Abi Layla annahuma karaha aklaha, kecuali riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As bin Sayyidina Abdullah bin Umar, kelero Abdullah bin Amr bin al-As, kemudian Sayyidina Ibnu Abi Layla, kedua-duanya memakruhkan memakan kelinci karena ada hadis yang kipanekah kanjeng Nabi neremah tetapi tak ada riwayat dari Imam Baihaqi amara aklaha, memerintahkan kanjeng Nabi untuk memakan kelinci
falam yakulha walam yanha anha. Kanjeng Nabi nyoro amaro biakliha walam yakul minha, tapi kanjeng Nabi tak kesokan adeer. Nah, jadi tetap halal hukumah ben bisa dikonsumsi, bisa adeer. Adapun sampian mon tak kesokan kimpon, njek kok tanda kok noro ase makro bae terserah. Bahkan sebagian ulama termasuk Imam Nawawi, Imam Nawawi bukan hanya menghalalkan daging kelinci, bahkan Imam Nawawi menganggap kelinci adalah hewan yang bagus, sehat untuk dimakan. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi dengan berlandaskan ketentuan bahwa kelinci termasuk sebagian hewan yang baik untuk dikonsumsi menurut pandangan ulama Arab, sehingga beliau mempunyai referensi wa yahillu aklul arnab. Dalil tak kunangku. Dalil Al-Qur'an wa. Benih hadis boleh. Dalil real Al-Qur'an. Oleh hukumah akan daging terwelu. Apa dalil Al-Qur'an? Bumak bisa ning Al-Qur'an beda kata-kata terwelu di mana? Wa yahillu lahumut thayyibat, dihalalkan kepada kalian, kepada mereka at-thayyibat, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik-baik. Nah, wal arnab minat thayyibat, sedangkan terwelu termasuk minat thayyibat. Berarti perintah Al-Qur'an ya, oleh menurut Al-Qur'an akan daging terwelu karena sehat, karena lemak, karena nyaman, gurih kakana terwelu. Berarti perintah dalam Al-Qur'an, halal dalam Al-Qur'an. Wa yahillu lahumut thayyibat, halalaki kang umat Islam at-thayyibat bareng sekus bagus. Kan termasuk apa kelinci ini kan termasuk at-thayyibat. Nah, termasuk barang si thayyibat nih ke pendapat Imam Nawawi. Sebagian boleh, sebagian boleh. Hayawan sehat toleh kakan. Neka ning hayatul hayawan annalladzi yahidu minal hayawan, hayawan sehat aneka tek keneng kakan, termasuk arnab jan. Termasuk arnab, termasuk terwelu. Wallahu a'lam. Ala kulli hal ki ngalak sini ke bae. Ngalak se hadis nikah sing ngeningaki secara ulama kafatan, secara keseluruhan sepakat halal hukuma adeer terwelu kelinci. Keset kan nih, hewan keset sarah masih ini gini nih, ngerem paling pinter. Nah margana saat nikah neng orang Arab saat nikah ketika pada rebuan kabi mega kabi fasal gom wataibu sampai buat leso kabi saya nyari kelinci nikah, saya nyari terwelu nikah orang-orang saat nikah. Akhirnya Sayyidina Anas bin Malik ngeneng mega pas eke berdekat Sayyidina Abu Talha sembeli bi Sayyidina Abu Talha pas eke rem ke Kanjeng Nabi nerema. Nah, berarti dari hadis nikah hukumah halal adeer terwelu. Riwayat dari Imam Baihaqi nerema king tak adeer berarti hukumah makruh. Apa saya tidak dengan Kanjeng Nabi berarti hukumah makruh. Bebeng mata termasuk halal king makruh karena bau bojo boceng akan dia. Siapa orang sing akan bebeng mata jangan Kanjeng Nabi cuma semak katang masjid dia. Orang yang setelah ke masjid itu kudu bauna. Allahu Akbar habis buat buah. Apa no kul bungkul keluar. Kan badar yang ngabajang dari. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh bi pasikatan bi maringakan sebarang. So masjid bauna. Gigi pasangan. Waduh ya wis pas wis. Apa no leboceng gigi pasangan. Paling sompek abajang dari pinggir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Arwah ketek bener khusyuk ro tak kuat ro bauna ro. Iya kena butuh nangis sampai nangis bener mereka takut ke pangeran tak kuat baun aja. Mereka sing akan
bebeng mata aja tak bagi mak semak ke masjid Kanjeng Nabi. Fala taqrabu masjidi hadza, cemak semak ke masjid jangan Kanjeng Nabi. Man akala thawm, orang sing akan napa bebeng mata. Mau nek biasa nama apa nyamana lemper bede bebeng mata nek kakan. Kakan itu kroto. Nyaman wajat nyaman, king bauna tak nyaman. Sing akanan bebeng mata jemak semak katang masjid Kanjeng Nabi. Apa bauna tak nyaman. Dok kemeng bau ki aja. Abono bocong kemeng ngebocong. Ngepas wis atas bebe. Kening gerbai sekalian aja wis. Wis tak betah. Minyak tak mati. Rexona tak mati. Beri tawas aja lah. Tawas kita mati, beri obat mayit bae lah. Orang ne mon ru'u masih tak pati gendeng mon ru'u mere seneng. Orang ro tak pati gendeng yang bau nere seneng ru'u. Man tabarihuhu zada aqluhu. Sapa orang cani Imam Syafi'i, orang se bau ru'um cerdas akal cong orang salah koneng tertor kantoran roh. Kabit muka labong sang deh ya bau. Pacet untuk aki jak terpenter tak masuk. Sampean mono neng pramugari neng kapal terbang yo boh. Orang kata ada bedok le temu bau nek ada. Wah, bau nek. Tak pati ratin keng bau neruum seneng. Masih ratin mun celoper aja masuk seneng. Peseneng ru'um munceng beceng je tak seneng nutu aki tak patah cerdas akal berarti. Man tabarihuhu zada aqluhu, orang se ru'um bauna atamba akal pikirna. Ya pacet apolong bireng ru'um kan mero tenang ke akal. Sang alhamdulillah bauna luar biasa nyaman neng pinggir betah. Akal anu tambah pinter. Baru boceng sang boceng. Wah tak mikir apa sekali, mikir cong boceng itu. Wah itu. Wah. Jadi kudu aroma sampean. Sehingga orang dek masjid ni tak oleh buru. Tak oleh buru. Jadi tak usah ruburun, mereka mau jalan Jumatan cek pas ngepas, malah tak ruburun. Lah mula buru je, ngongsrong akhirnya peluan. Dan dikit nimbul lagi bau. Dopak ke masjid lah, Allahu Akbar. Kalau mau banter buru lah. Nimbul lagi pelo, jadi dikit nimbul lagi bau tak nyaman. Khusus imam bau na waduh, ngabik tumpah dia bau. Imam apa aja? Jonggun ngak bik tumpah bau ngak bik tumpah. Imam mana makmum bereneng di bawah nonduk tok, aket nangis saking saya kumen. Puja Jumatan tanya kibi kanjana. Mau gawat buat nangis. Nak ke pangeran takon je. Aciling imam aja kok tak tega. Persis tangan bik seelang bola aja. Tu tinggal ngan ka ambik. Aciling jenggunnya persis bik tumpah deh ya. Almarhum abani ka orangnya kana celaan tok, abani celaan tok. Tok bau abani. Wah, mon saanya mamenya ini luar biasa almarhum abani. Man kaman minyak terus sampai mon ke masjid ni orang ada bade masjid minyak ki cekak. Orang saya main reng ngeding tenger ke minyak apa. Yai buru lah. Ngeding bau minyak tok je lah tako ambu saya taruhan lah. Bau minyak yai berarti buru. Kita itu koler ngeding minyak tok je lah buru bahkan engke. Orang nggak salah lah celaan tak jengguan kan apa tak jengguan tak songotan. Nah pidato ye muslim kereng ini. Kan mon cokocuan cubet nih kan. Bi ami cubet bi anu benda apa tak pate cubet beda songkan lah. Karena apa tak pate banyak debu. King ke anu bengal congoco nih kan tekane sakone. Sak Prabu tuh ye Khalil jadi muslim. Sana cek ratin manis cek ruum
mangke terus nyium pepe jengkok jan cik ratina bolan yai je apa nunduk tok nang tok tak ada rem biasa apa marena pidato kiai-kiai pidato apa tak pidato langsung Fatihah langsung doa tepat ni kanten cik bedolok salam mah cik bedama ba'duna keng tak pidato ye muslim neko bule ko cak ratina cium krimesen bule tretano ko ana apa bolan jonggun ngabi tumpah ko can apa tuh can ye muslim yai je tak banyak de bumek tomaton mek kata ji ya abang ngambil tumpek kok pekel apa boleh ni cium mek cak ratin orang kalau ratin cium aja ngeding kliak kaping kok bi tumpek je kok yo bi tumpek bi apa nah jadi khususnya yang perkumpulan sunnah tatayyub entar majelis maulid, majelis hadra, majelis ilmu. Salat tatayyub, salat om. Mereka para guru bila perkumpulan nyomet tupah, jadi ro'om napa? Jadi rata senika. Nyomet tupah seneng ke tupah nika. Para masyayikh, para guru nika. Supaya ro'om. Para om. Nah, mula mengameng je cek nang dalam nang luar mun ameng tak betah tenika jadi napa nyamana la pes ni terang nanti beli boleh napa nyamana terwelu ni ke hukum halal ya halal sebagian bade si memakruhaki riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam Baihaqi nah jadi mun sampean andi terwelu beli pola tronya cela Gus ya itu apa pola andi ya malah manfaat ilmu kan deh ya karo sing ngajito tempe tahu yo tobuk yo mulai bayi ngakan jito kali-kali kor terwelu na tibi ding lamare deki nekat totalan nah mabah mak politik lu ting lemari ngakan beda totalan nah ya jadi keneng gawe sate kelinci goreng beda sekali-kali lah paham iki jadi nikah halal hukumah ben sangat sae cepon keng kula kita teman aja karena Imam Nawawi sadebu uhilla lahumut thayyibat bodhe nang Al-Qur'an dalil jan kama uhilla lahumut thayyibat sedangkan terwelu minat thayyibin minat thayyibat nyaman kaken nah pon masyaallah alhamdulillah barokah ngaji nggih oneng ngapi dadi mun teko sithik termasuk sedek neng kakan dadi bisa midaki terwelu tak apa-apa jeren tak apa-apa bade sing ngene ngaki bade tak ngene ngaki sae pola sampean ngehol nah oke, jeren, kok jeren, iki terwelu, mun yon cendek de jenembong re nyaman cek pecekan tok, mun de bejene Parisi je lah bungono bagian bungono Parisi je merongki kelor, nyaman tapi tu banyak benda mun je. Kiai tobuk ngakan daging benar rang-rang ngakan can sapa keng lah apa teh banyak abi inde mar keng lah langsung kiai benar ngakan daging onjongan bejapa oma tahu dadi merongki pecekan epol daging ya balu je lah soyai oh yai itu jangan sarang tak tu je ni baca lah yang neser saungku terwelu deh lah yang ceng boleh wah dia biasa terwelu nyaman merongki aduh dia di budi bae ada para pujer udah dateng lah kare batune tok nah termoga dadi ilmu sing manfaat insyaallah kare nika laku prei hadrah
Terus Sabtu ngaji paling nek kan kemarin nek pun libur ponan kare pak kali pertemuan pun. Engki. Sangkun pun letak pate kuat kula selina ngaji nek nek jaga aja. Termoga dadi ilmu manfaat. Amin. Lanjut umur sehat wa afiat. Amin. Laku hadrah wa an Ibnu Abbas wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdhala salatin محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلِّ على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه الجد برا وزوجته وأصوله مغفورين ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرار وأنوارهم وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.